الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi niya mga palangungan hakam Islam, puas din ha aming pengajian haindoon sin karihil sin guru nato kalasahan anak si Mudir Mulia Sheikh Abdul Sabur Muhaimin Shakili. Yaripay habaw mga nakakapin waktu na to insyaallah ta'ala kuno na long tayo tawfik kat utanyo si Allah ta'ala waktu ini amin sampai mabukit pa amin waktu long kapag bubuka insyaallah ta'ala. So dahil biya mga pekerjaan na to dahil mga ini adab atau long ta aturan sin pagpuasa amin ini mapatut na to jagahan iban upihan dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam kakunan na to ito ingaton uno naman dahil mga wajib atau amin labi mapatut hinangon na to waktu sin bulan Ramadan. Demikian lang ta itukbal ko na mo na lalo na to amin lag ko pindua ko ini saya kalim nading supaya hadja makatukpan simbiya mga sasalam-salaman kato tanim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi akramana bi bulughi syahri Ramadan wa manna alaina fihi bit tawfiq was siyam wal qiyam. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وفق من شاء من عباده لطاعته فكان سعيهم مشكورا وحظهم مغفورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأشرف من تهجد وقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, alhamdulillah mga palanguan haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na kita niwayaon simul pa amuin hang po hinapusan sin laong ta bulan Ramadan. Amuin pagdachakpatan sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga sila amuin magtuyo, magibadat di haruman ini sampai paadlawan niya. Bang ingkaunan mo nagtuyo sin panagnaan sampai pakauhaan sin adlaw ibanduman si Ramadan suway labi duwa mga unsa rapat doblehon mo intuyo mo diha amon hangpo dakuman hinapusan si bulan Ramadan karena mga palangon ha kama Islam diha ini pagdachakpatan sin ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy minsan pa yung kaunan sin pangumulan ni hawpo da sa pang siya makasaot at tawakan makatabo agatuan sila mong karaywan diha ini makasabo hakarayawan na mo inlang tadyara sinamon ambuk dom deng hamon ang hagpo hinapusan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala lipat in pangumulan niya sampai umabot gyatusan tahun in pangumulan niya in equivalent deng mga kahinang niya bang niya mahinang in lauta aturan kabayaan sin Allah ta'ala labi duwa pag ibadat di mga ruman lauta nakapin ini. So rihay ni mga palangon ha kama Islam bakas na kialilay kain na sinamuk manghud guru kalasahan mekan Sheikh Abdul Sabur ibn Muhaimin Shakili paliharan sinamulong takalabihan sinamuin ang po hinapusan ini. Demikian bakas na muray sabiat mga kiatagnani masing guru kalasahan sinamon pilay adlaw di mabay ilang takalabihan sinamon ang po long taayrom nasabot ini. Jadi mga palangon ha kama Islam dumatun kita niyo pa maripa ang pangadjian diin na lang tinabutan sin waktu sin kita niyo paniharan sin adab as-siyam al-wajiba wal mustahabbah atin nabi mga adab aturan sin pagpuasa doon nakawajib at tawakan sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin Allah subhanahu wa ta'ala doon Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam paniharan sin mga lang ta aturan sin pagpuasa ay doon nakawajib
atau sunnat in hukuman niya membiadiin kita hati niya tumunaikan niya labih luwag di bulan Ramadan. So insyaallah subhanahu wa ta'ala tagnaan siguro kulasahan ha panagnaan na mo inasabot diha amon law ta muzakkira sing kami ini. Alhamdulillah, tungod sin nasabot hindo naon adab long ta panagnaan al-iltizam bil Islam wa syara'i ini amuin tumutog long ta kitaron hamuin mapatut tahinangon siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo aturan amun di kita muklas daing amin lauman niya insubay na to ito jagahan marayaw supaya ando kaylo inamal na to di karagdagan ngaon dapat amin long ta ma kawa na to intibusan sin pahala irihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo bulan mulya bihaon in nasabot doon hay ni amoy in long ta tumutog doon ha amoy in ka-Islam pag ganun doon haon amo na in subay na to kapag ang gautaan long ta in amin rukun Islam 5 di man jariyad to kaukatan hambuk deng ha mga nasabot ito sabab di man jari magbutas il 5 nasabot ini hatungod sin pakaradyaan sin ka-Islam supaya long ta matibuok ing kita amuin kanganan Muslim waktu sin ini pag-ibadat at ini arunaon malangkom ing katantan pakaradyaan mapatut na to hinangon bukon sa jalong ta amuin pagpuasa iwan sin ini hinangon halaw man niya sumakawa katan da sin rukun Islam subay rayad to hihatay na to di man jari mabutas sabab in long niya beta sinamuin muallif ini na in puasa way sambahayang niya layan fa in puasa ri way ron sambahayang di magmumpa at amin tagdapukan niya na damik yan inununo na rohaon na hinang hag sin ka-Islam amo na 5 subay siya yaon tutog dain doon haon amin tumutog kauroon ito na imura in tiap-tiap kapatot sin tiap-tiap pambuk ibadat na sabot doon haon at ini dahil biada sabsin ini pagtunay na to sinamin pagpuasa na to bihad to inamin mapatut na to hinangon ununo na in wiyajib kudun haon at walong tasun na hakatan sinamin nasabot yaon na supaya tutog in amuin pag tunay na to sin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amod tulong tayo sa lago-lago amuin ini hinang amuin aturan long ta mapatut na to urulon dahil na amuin kakahinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy at kahaupuan niya bihad to sa taiban si mga kasara-saraan amuin ini biutang hiyantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piya kita haumat niya suwayat to maurul ta hambuk-hambuk bihad bukon sa dyain long time biya mga pagpuspusan ta hinangon amo sa diyang puasa kaso makawa katan sinamun hinangon doon naon halaw man sin ka-Islam subay na to ituri tinggalan insyaallah subhanahu wa ta'ala madawhat na to inamuin jukupan lang ta in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan insyaallah ta'ala so katuan dito hanto natin niya di man jari amon lang ta magpuasa na kita bulan Ramadan titinggal tayo sa aming kewan kawajiban wajib ka to sa naman ta sibuk dah bulan Ramadan iwan buko sibuk dah bulan biya na daw tayo magpuasa kita sa natin tinggal kita sembahyang 5 waktu ito aon yan biya to katuan na magpuasa sila bulan Ramadan sa di sa magsasambayang 5 waktu bihat to kagi atau kan magtarawih hadja sa inlang sambayang 5 waktu di isa pagtunayon amo yan tindiya atau magsambayang adya tempo Ramadan bangbukod na Ramadan ron na amo ito nya to long ta hambok ito ring mga aturan di manjari ito long tabutasan sinambok Muslim di manjari tinggalan sabab siguro din hukuman niya ito wajib da atau walong tasunna amin na ini lukat taring ha pamunta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab na minsan paso pa man lang ta magpuasa sila, lang ta na puhong nila pagkalon ng pagpuasa ini na man sama Ramadan na iman wa ihtisaban, gupira lahum ma taqaddama min dhanbi. Isiyo magpuasa bulan Ramadan atau isiyo mo asa, puasahan ng bulan Ramadan
karena pag-iman niya pa Allah Ta'ala, iwan puhong na sin karayawan tong basin puasa long ta puasa ni mga Ramadan na ang punon sin Allah Ta'ala yung pardusan niya na kauna. Narakana katuan, dito sila tumutok hato lang. Amo na siya to. At pagpuasa dyan ni okay, na mapapasin pardusahan. Minsan ako rin magsambahayan ni Mawak. Allah. Sa baon yan, biyado ka agin, naman iguro sila siya muna ini. Nagkaway ta palaw na yung kaadlaw hadya puasa mo fi sabilillah, karena sin Allah Ta'ala na palayon sin Allah Ta'ala pamayuan mo, kapituan tahon, ing kadar niya, ing hapinar ka jahanam. Nalaw na malagpo na siya ito. Na inyad do mga palawan harang Islam. Biasa sabot siguro kalasanggain na atin niya, yung mga adab, sin pag-ibadat tali bulan Ramadan, yung pagpuasa, tabo kung sukat nagdalag po puasa, at kaya baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin Allah Ta'ala yung kalagbuan sin pahala sin Ramadan, mangbiyadi ini namon lang ta hirir sin Allah Ta'ala tumbas, pag umos doon na hadya kawaon, maniguro na kao, hari na kao himinang singkay mo ng wajib kayo mo sin Allah Ta'ala, nari ito mancari. Nari ito mancari. Na in mga sila, amoy nakauna rin ka tulong ta nakapag-anggaw ta sinamoy pag-agama, muna yung agama Islam, dahil mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, at tungod sin mga kakahinang inikatantan, wayroon sila kawaakan nung minsan ang buhok amin maniguro sin hinang nila, tema sin Allah. Parahal, dahil kanila, nagkasabutingan nila in sila, minal mubashirina, biljan. At tinain mga sila, piyakuyak na sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampay na itong na sila rin mga amuyin lang ta makasudsur ka sa sumagawa bango biya ha kita-kitaon kahalan nila biya ka nabubakar siddi ya subo siya sin amuyin tungod pa amuyin parkala sin ini lang ta amuyin amal ibadat niya iban sin kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sampay nakaiyan siya bihan marew pa bangsa siya makapagbaya amin piapanjarin na siya sin Allah Ta'ala biya ambok kahoy magbubunga. Amin makahampit ing katantan din habungan niya. Pag-ubos yan tulong niya mapuas din hato. Wayroon na bistahon kaniya pag-ubos. Sabab mo'y na pa inasil ing kahoy. Wayroon na way na siksa kaniya pag-ubos. Ang paing kitaon. Nakatiko no. Para halin siya to na. Diyan natin ko yung kusog na mag-ibarat pa. So magkaway takatuan, in pag-iman niya, amon puno ni pag-iman sin lang tahuning zaman ini ibutangan si pagtimbangan pag-iman hiya wakas hilig radalawan hambuk timbangan ibutangan mabugat pi pag-iman niya rin hakatan sin amon tahuning zaman ini sa misa pabihad do katuan halang buka pa siya halang buka iban di siya wala siya naniguro bihad to subhanallah nakamatauran bihad to matao din biya mga himumungan nila tungod si mga yan bang mo kitaon wayron misa nambuk kanila naniguroin sila makasud na kalamsura. Pasal muna wayroon doon haon dalil kabakan mo. Halon sin Quran, iwan sin Sunnah, na may tain sila yaon. At inya, kuwan, amuin, ano ba yaon? Amuin, biya may taan ba lang ta? Sambil lang na sila on. Kaya kuyak na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabsabot sabay sila lumor ka to? Radiyallahu anhum. Nagrida na kanila. Sa sumagawa, habaran nila, wala sila naniguro. Wala kahalan. Wala sila naniguro. Naamo yan, imbiya mga kahalan sila. Nabi din nabaing kita, amin, way tanatanto, way nakaiyan ka to, kamo yan halang sulka na. Bihan. Minsan paon imian, di na kita makasiguro bang hot day siyo tao imian ka to. So bay red, tulabay rin nga aturan sara. Amuin ini, katantuhan ni. Namoy. Na amo na katuan kabalik-balikan tariha ini amo tungod si mga magpuasa hadyo magsambayang na mga palangon haram samtumtumon na to. Indeng mga rakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lagu puasin pagsyahadat amo na magsambayang mo waktu. Pagsamay mo waktu. Na puasa nito ang pagkamurul na sinamo uno katan tira akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ingkalag ko sin sambahay ni mawakto, nabilang siya pagtakon rasul ibadah. O singkatan ibadat. O singkatan ibadat. Sa kaula-ula in ibadat wayron o, yasin manusia bangway o, nasa mabilang manusia. May bilang manusia. Patay siya. Nakatoy ko na bang sopa baran na hadyam yaman ng wayron o, mukha na sa kauyan. Hindi at mabilang. At wayron buhay ka to, nagitaan ko fiat tugagan. Na mga ona, nga naman sin uno-uno na nga kawayan ng nganan. So amo yan mga palangon haramayistam. Naramik yan diha ini. Bang kamagpuasa, dali ko magsambahayan. Doon na, bukon kami in na mayta. Nami salaw salamin na mayta. Di naman lukpas yung ibadat mga palangon haramayistam. So itapilan ta. Karena isang bahayang nung sinabi sa salam,
miftahul jannah. Insan bahayang yan kunsi sin surga. Nasupa mamadto ko pahadarat sinallahu ta'ala. Mu'in na kita parahmatullah. Panguwas mawaya. Kalau sinallahu ta'ala, nabi adi, mabakos mo surga. Alam na ho. Isin di mawaya sumud surga. Alam sinta na mudala, may auda kunsi mo kadira mo yan. Auda kunsi mo. Nalamuan puasa ko. Bukon ba yung pagyan ko? Kunsi sin surga. Lain kunsi surga, miftahul jannah. As-sala. Amo yan to. Damang hat daw mo puasa ko, ya Allah, on puasa ko. Sa wayro sa bahayang mo, na wayro na kunsi mo, mga palangkonaga may Islam. Abi ito katuan. Inya to bilik-bilik kadya Bilik kadya suran mo ito. Mga puasa mo bihan, ang siya ba, kanya-kanya lawan. Kanya-kanya. O sabi sa bado katan, ini mga sila doon, sa bahayang niya. Pag surga dito, Surga. Surga. Sumog pa surga. Yan to kaagi. So amo ini mga palangkonaga may Islam, ini mga lang ta. Tembo kun ta pangatayan ta, ayaw ta pasaran in sambahayang 5 waktu, sibuk ng Ramadan, sibuk na bukan Ramadan, inyan suwa ito na yun, karena amoy sambahayang sa lugay ta, law ta, buhi, amoy inin ibadat sa lago-lago, suwa ito man dyan tinggalan. In sumunod, mga palangon ha mga Islam, dahil mga lang ta adab, sing kita magpupuasa, iwan sinamulhantang sing pagpuasa di hawang Ramadan, supaya di makuhila, in pahala, sin ibadat ta di hawang Ramadan, kaya bay talaw na al-imsak, anil munkarat al-lafdiyah wal fi'liyah. Kati nasuway kita biya tagbus pagangan ta. Magpagang kita ring hinang mungkar dan hinang sa tulaat amun di kabayaan sin Allah Subhanahu wa taala biya si mga maksiat ini. Dahil namayan hakabtangan ta iwan sinamun fi'il ta amun law ta kakahinang ta amun kingon ko hiwaltay ni. Suwayad to jarahan ta payuhan ta in dilata hari kita makalabtik sin parkala di kabayaan sin Allah Ta'ala biya sin pagputing bisa lama bisa daway kapusan amuin hipangdahi kay mo pa amun kangi sin kamaruhan mo iwan hikalarak sin pahala sin ibadat mo demikian sin fi'il mo kakahinang mo in 5 ta ini suway tatud ayaran hari ta pakamputun atau pahinang mo sin parkala hiyaram sin Allah Ta'ala. Demikian insi kita ayaw tapatikangon magtupaparkala amuin wayroon puspa iddah hikawak mukaraywan ni Allah Subhanahu wa ta'ala amu pakain pahinang maksiat na minsan bukun pamaksiat bang di mo kawak karayawan ayaw ko tuntimikang madto karena inyan malupas in waktu mo karena in tiap-tiap siulakan ni waktu ta ini suway kabayan sin Allah Ta'ala mahinang ta pag-ibadat po Allah Subhanahu wa ta'ala sabab na ita kabaksod singkabu ita mag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin na in tiap-tiap tikang mo iwan hiwal mo palangguan haga pa Islam suway to aun hadjak patunguran kay mo karayawan sin Tuhan Rabbul Alamin so amo yan to paganganta in dilata iwan sing kakahinang ta hari kita makahinang sin mungkar karena inyan makakuhila sin karayawan sin puasa ta. In Nabi sallallahu alaihi wasallam maita kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jama' wa kam min qa'ibin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Amo yan to. Pila hadja lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil magpuasa ay wayron mahasil niya pahala sin pagpuasa niya maningkan imagawa niya ra amura inuhaw. Atawakan hapdi. Amura di magawa. Sin tiap-tiap magpuasa. Amoy in wala niya hiyalian, wala niya ianiban, inuuna parkala, dahil naman hakabtangan iwan kakahinang, amuin makalarak sin pagpuasa niya, iwan pahala karaywan sin puasa niya. Namikyan ng sinabi sallallahu alaihi wasallam, wa kam min qa'imin, laysa lahu fi qiyami illa sahar. Pila isabdeng ha mga tao, magtitindog sin tungaan doon, magsambahayang tarawih, magtahadjud biya sin laong tamong hinapusan ini subhanallah amoy magdaka kita agon tiyo na rin mga waktu ta inhitugta karena sin muhong kita sin karayawan pahala ihirkato sin Allah ta paglugto ta pag-ibad labido wahang po hinapusan ini semua kawa bang ini minsan pa rin lago na pahala diay ta kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-ibadat mo man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban gupira lahu ma taqaddama min dhanbihi yisiyu intimindong mag-ibadat haruman sin Lailatul Qadar hatinya karena sin pag-iman pa Allah iwan puhong ni hapahala hiril ka na sin Allah Ta'ala damikyan ampunon sin Allah Ta'ala kanya in padusan niya nakauna sumagawa mga panamanara may sa minsan pabiat na nilaggo sin pahala hiril ka to sin Allah Ta'ala bang di tamapuin kakahinang ta amoy inlaw ta kalamuran ta sin parkala di kabayad sin Allah Ta'ala ataw akan ipagriya mo ipagsuma mo in kakahinang mo in pagpuasa mo in pagtahajud mo ang pagkaimian lang mo way biyahay ni karo
Kung saan katuan ha? May takatuan kaya na magkahati na bakaw kaawi nanuspusan kami, nagtahadjod, nagkiyamul layl. Inyat duri na kakunan ni panuisuy mo, mga palang kuna ka may Islam. Tupod Allah ta'ala sumaks, iban si mga kamalaikatan na mo in mag-record, sin pahala, sin karayawan mo yan. To, ayaw na ka manuisuy, magriya, magsum'a, magparungog-tungog kapag kayo mamano siya, mamayta ka sin na ibadat mo sin kawi, at awasin lang mo na haruman sin Ramadan. Sablang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilahad dyan rin mga tao mag-ibadat sin duman, wayron magawa niya pahala sin pag-ibadat ni Harumian tumaling kan daul iban hapos iban karuhad jaga tuan sandal karuhad jay namun nauno niya in nakawa niya wayron pahala mahasil ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ni mga palangon na kamais na mag-ayad kita sin ibadat ta sabya na sin aki mahungit in himinang sin parda akan sin Allah ta'ala paglugpo ang tatudi ni na ayaw tayo ni sayangon ayaw tayo lupason sin kakahinang hikalarak sin pahala sin pagpuasa iban sin pagibadat ta daing naman labay na hakabtangan iban sin fiil kakahinang sin kita amon di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pag mungkir pag yan doon haon lapdi iban fi'li katuan at kakitaan ha fiil palangay mo kabtangan mo intungod paparkala amo hindi kababayaan sin sara di kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalamod siya doon han sambil in magkatawa ha lawm sin ini biya mga maghindo kaw yaon hinangon biya kalalangukan biya to katuan nay mga yan katantan muna ay kaw kalam sin Allah ta'ala hinangon mo biya kalalangukan wayrun panghalga mo pa Allah subhanahu wa ta'ala deng hakalam niya biya wayrun halga at ang bisra mo yun agama iwanin in kabtangan siya but mo yaon kiwan katantan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala bang in kalam sin Allah ta'ala di mo pagmartabatan o ito martabat mo patunan mo alamin biyan yan o sinangon biya kalalangukan biya di paglami-lami masway kita mayad ka to maperkala biya yan la ilaha illallah Muhammadur na kita isab so isab kita ako di mihalakan niya sabab na mo paisab may ta kita di mihalakan niya sinmi sa mo inakama sin Allah ta'ala yan pwede halakan ang kadami sa yung Rasul naglampa ka ito biya la tadhak pain na kasar dahi tumitol kalbi. Katoy kuno yan. Piyang langan niya to. Naga din naman pag-aaramin pagkatawahan. Naman na siya to. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya. Amuad to in hambuk din ng mga longka. Mungkar ito. Mungkar na pula ha ini pag-aarama. Bunal mataw din tao matagi. Magdungog biyan. Correct. Sa sumarawa, inyad to. In kamatauran sin pagkatawa kanalim inyan deng na syaitan ka to syaitan but nabeta sin Rasul misan yung mangyawan kaw yaon makalando yung ngangasin simud mo iyan na kaw sin syaitan palawa bihan pagkatawa ka syaitan ka pay na syaitan na yan haklong sin Nabi ano na hangkan na bang kita mangyawan hibutang simud in tampalanta sablong sin Nabi in syaitan pagkatawahan ka pagdikidikyan ano na nabiha din namin pagkatawahan mo parkala kalam sin Allah ta'ala kebisarahan kamasin Allah ta'ala bisara mo yan pos ipagkalalamihan mo mo yan to hati nabi way halga kayo subhanallah bihad mo yung pagkatawahan mo amon mahato ko pag-akama so ikaw doon ka maagama mo yung magbiadi ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nagpasabay sin agama biyarin siya kaseryoso nagdasin agama so yung pihantay Nabi sallallahu alaihi wasallam manjari awon doon makakatawa minsan ni sabing Rasul ang magtubihan pag ini uno siya sa sumagawa bang mo kita uning bisara niya to may makadasara may makadasara iwan yung bisara niya kunal bihan biasin namin hambok lang niya maguno bihan hambok din ang mga sahabat niya ianja siya bang siya yadto amoy magpatanog sinuno niya magpatanog sin bisara niya amin biya magkuhan siya mga bait si area kumusugin inindaran siya nunta Beto katuan na. Nabang ito ko ini siya, iyan sin Rasul, la tuksirul kawarir. Ayaw mo lang niya pagbagbagain in mga ibutang mga kasa ba? Pag yan niya kasa dito mga kababaihan, halawon sin hawdaj. I mean, bye-bye bibutang lasin unta yun. At inikinay ha mga kababaihan. At ini sila, ini maluway may magkabagkabagkuan. Nabihat, namad. So inya to, bunal, ito, yung mga ito. Correct. Nasa langta, biya makauno yun. Makakatawa. So, napukon ito kilain namin kahalan sinambok. Sipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iinis ba niya pahambok parkala mo ito biya.
Nabi ato. Sabat po kato, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang siya magkatawan waktu, pagkatawa, asara. Asara. Nakaamo asara. Aturan. Ipagpisalan ka sa bunalan na aturan. So pa, mabiya sinabuk waktu, imian siya. Wayroon lang na maas babae halam sin surga. Na, kita ka yan. Wayroon mas babae halam sin surga. Naon habasa ito ang mas babae. Na nagtaburo, nagtangis ka to ang mas babae. Na naasusin ka sa habatan. Uy, babo ang biya ka, tumay ko nagtangis isab. Nano na may tamo ito mangis. Nagyan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayroon mas babae halam sin surga. Na mas babae sa ako ini. Narin ako ini makasud surga. So naman nagkatawa na sila kato. Biyan na atin na si Rasulullah, ang biya ka to babo, buko niya din pagyanon ko, ba't hatin niya, di ka makasud surga. Ba't imaas pa rin makasud surga? Minsan pa biya sa sinlaas mo yan, biya sinlaas mo yan, bangko taga-iman po Allah, talam niya, tayo kapag-ibarat patong Rabbul Alamin, pagsud mo pa lang sin surga, biyan kalaas mo mahinang kawatakba. Yan to kagi. No, yan to. Na nagkatawa yung mga kwan. Nabon na limbay ta. Ito mo na limbay. Pagka hindi ka turon kagi magpakatawa. Biyan to kagi. Na yan, napaggawa sila mo lang tapag-uno ini pag nasihat, paggawa na yun, kasususito kami na yan to. May makapangadyan. Yan to kagi. Na ang pawakto takatuan ang pala mga Na on pa sabi mga upat 4 minute na kuman. Inshallah ta'ala mga katawtay manghuran ing kamo edto kung biya mga uno bang uno sa sumagawa magpaamo kita sininang sin kuantatan aun waktu may nang biya way kapus pa iddahan pagkala aun yan waktu ini imaksud mo pag-arama pag-ubos ito maigding hamaksud inamin ko lamuran mo man to si mga parkala mayroon lamod buko namin maksud ba nabang mo kalamuran sinya ang bihanin pangatod sintaw harap na hadjamaon makaigya to hinangin niya to piil piilin niya oh lafdi piiliya piiliya hinang mo madtubihan pag usin na sala sa larap madtuinta upa inihan si pakbihan himarap na mo makatudyo naman kayo na ini to kwan ito ini sa kaulo lahinangan mo dando kay nga supaya mapalingin pangatod nila dahil hamaksud pakasabunalan mo pakabatalan correct ba kwan ito makalarak ito kita ka hambog din ng mga hikarahil ta example biya si magbasa Quran halong masjid magbasa Quran halong si masjid magpatanog yung magbasa Quran marayaw lamod siyara sa milpiang daakan sa di ikaw manjari magpatanog si pagbasa mo halong si masjid sa makasasaw ko si mga mag-ibayan kita ko yan para ibaratin hinang mo ibarat yung hinang mo sa tatkara makasasaw ko liangan kayo Quran pa isa nakita ko yan subhanallah pag makasasaw ko mga tao mag-iibadat ito nabihan Ivan makabiyak sa binikatuan mabiyak sa kita pangadatan medto ka kung kawa-kawa medto na hadya na mo hinangunta maksud dan hadya kayo magpauno na hadya tao nabiya din long ta amin mapaig mo rin ha maksud kadto correct ko subhanallah yan din ha mga subay kita maayad so inyo mga palangon na Islam na yung kita inihatin ng kami bukod di sinagi bukod yung kami rin di lang tabi mga amunang basang fault finders bukod kami nilang tabi ng tsaka bukod sa kami na lago ni hikarayaw pagka mo sinina matas tayo ni mga hinikaya pasas sinamon na sabot dihay ni paliharan sinamon papadangan ka to in mga hinang mungkar ding naman hakabtangan iwan sinamon fiil kakahinang amuin hikakangi sinamon pag ibadat ta hikakangi sin karayawan sin ibadat ta iwan sin kamaruhan ta kung waktu kumangidisab sa mga karaka nga na nakosingan duka ingkari nari na ako magganong biyarin mo nga sa mga tawad to kari nabiyan mga pala ko na kama Islam amoy to in subay ayaran na to mga tao tayo manguran siyang pabiyad to na salam doa kanyo katantan yari kita niyo halon sin bulan ipagkaampun iampuni sinambok pahambok na yung mga kami bukod maksud na mo at tubiya mga ini himinang bisarabihan pahambok ini tayo mangod sa sumagawa bangaon din dito wala na kaamo labi mareho paamon na to ito pakugdanon na to pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya matay may nang malibadat na to bihati namin maksud bukod nito biya long ta pagkuan kita hikuan bini di kakunahan ni sa magngan kita si mga karadjaan sa bangsaw pamaon cube dan nakakunahan niya to magpaamo sin hinang niya pati niya to wala to dito nakaamo inshallah ta'ala na biya to ini itokbal na to in long ta suara pa puro na to karasahan Ustad Abdullah dito yato wala tapad Allahu Akbar Allahu Akbar
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح